Open your Bibles with me to Proverbs 30. I'd like to teach you from the wisdom of these little creatures. Ngam i-apply tayo, iti kasasaad tayo nga Kristiyano, kanti pa nagserbita iti Apo. There are 4 little creatures that will be mentioned tonight. The ants, kuton, cones, iti rabbit-like, kala koneho. The, ano tayo sumaro nun? No. Locusts. Okay, padudong and the spider. Alright? So, we are not going to play with these creatures. We will learn from them. Proverbs 30, verse number 25. 24, beginning in verse 24. Okay? Proverbs chapter 30. Pray that the Lord will give me wisdom and utterance. Huh? Proverbs chapter 30, verse number 24, it says, "There be 4 things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks. The locusts have no king, yet go they forth, all of them by bands. The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces." Father, thank you for the Bible. This is a very great help to us. Lord, give me wisdom and utterance tonight, and help us in Jesus' name. Amen. You may be seated. The ants consider preparation. So we will talk tonight about the value of preparation. The conies consider safety and refuge. We will also talk about the value of safety and refuge. Number 3, the locusts consider unity. So we will also discuss about the value of unity. And then lastly, the spider. The spider is diligent and excellent. So we will see the value of diligence and excellence. So maysa-maysa nga kitaan tayo. 25. Di maysa nga makita tayo kakabsat, there be 4 things kunana which are little upon the earth. The wise men noticed these little creatures. Babatit dangag paiso, ngam ironically, labsan na iti tao, iti kinasirib da. Their size is being compensated by their being wise. Kat tonight, ti adalan tayo kakabsat, may panggap ti wisdom. Tapno ammo tayo ti dapat ngar aramiden tayo, nga kas anak iti Apo. Now, I would like for you to know that this 4 wisdom, upat nga kinasirib, ket may aplikar tayo iti adu nga aspeto ti panagbiag. We can discuss about financial tonight. Mabalinte nga pagsasaritaan, may panggap iti wisdom, may panggap iti how to have a stable income or future as far as finances is concerned. We can talk about that. But that's not our focus tonight. Mabalin siguro nga medyo may i-mention ko, ngemhan nga iso iti turong, iti deti message tayo itang arabi. We can talk about, kadagay nga young people, getting the right course. Ana nga dapat ti kurso nga alam to prepare for your future. So, we can talk about this subject secularly. No, secularly ko na tayo, on the sphere of business and the sphere of secular. But tonight, being a church, in relation, kadagiti nakita yung pictures itay, as a church, kaya ti Apo ag-succeed tayo. And we need wisdom to succeed. So let's learn from these 4 little creatures the wisdom so that we can succeed.
iti assignment ngayon ti Apo kada tayo as a church, especially in the fulfillment of the Great Commission. Okay? So, intayo nga rod kakabsat, kitaan deti kuton. Anat maadal tayo kadeti kuton in relation kadeti panagserbita iti Apo ken panagtrabaho tayo as Hosanna Bible Baptist Church family. The first thing we can learn tonight is from the aunt, he considers the importance of preparation. Preparation is essential. Ibagayo man. Preparation is essential. Kung i-apply mo ti adong aspect. Dito building project tayo, ti may isa nga success na kakabsat can be attributed to the preparation period. Amen? Nang rugita iti demolition iti January 3, ag 8 months tayton, ngem kakabsat ti success dito building project tayo, may isa nga pa kaya attributan na is because of preparation. As early as November last year, ni Pastor June, kat nagkanbas tayon, kat naggatang tayon ti materyales. We already bought the bakal, semento, nag-order tayo di hollow blocksen, galba, roofing, engel bar, nga para ka DJ roofing tayo, ano pa si Parlins, electrical. What a blessing because imay kakabsat iti panagtutudo. Now, hanga dati panagtutudo nga itangam ti kayat nga asawan, idi imay iti panag-jack up ti prices. Naragsak tayo. Kasla ni kuton. Apay, wunta da materyales tayon. Sakbay nga ngimina dagiti magatang. That is something you and I should learn from. I-apply yu deta kakabsat iti finances yu. Han nga amin nga blessing nga into ti Apo kiitking kaita, ket magastos amin para ita. Amin nga into ti Apo nga blessing ken kaita, ket adda definitely dita insagana ti Apo nga para ti future mo. So do not spend all that you have from the Lord today just for today. Do not be a one-day millionaire. Definitely as a good steward, you need to save. Hanto nga basol ti Apo og karigatan ka into nutikag. It was your fault because you lacked the wisdom, you did not see the value of preparation. Now you have to realize, kakabsat, of this statement, nakita kila the internet, forethought spares afterthought. Ikabilyo man, AB. Forethought spares afterthought. No nasakbay ka nga agpanunot, maliklikam iti panagbabawi. Ti forethought kakabsat, foresight. Ti kayat nga asawon deta, foresight, makitam ahead of time. Maantisiparam, therefore you prepare, your foresight will immediately tell you to prepare and plan ahead. Nakita yo? Timot afterthought kakabsat, napasama ken samo inamiris. Ket idi napasama ken kunam, dapat ngami nasapsapat nga naggatang materyales. So anat kay kayat mo? Dete agam amiris ka kalpasan nga napasama ken, wando nagpanunot ka, sakbay nga dumteng dagiti nga paspasamak. Datayo nga Kristiyano, practically, deto'y kakabsat, makatulong deto'y nga verse kada tayo individually. Amen. Hantay kuma nga, deto'y ti pa nagpampanunot tayo, kat nalpasan ti amin. Dapat ispend mo ta pa nagpampanunot mo, sakbay nga dumteng dagiti amin nga banbanag. Naawatan nyo kakabsat? So I don't know no anat pa kaya aplikaran na kada kay ita, but definitely, timaysa dito yung kakabsat kat in the area of finances. Because deta timaysa kadaklan nga issue tayo ita. Amen po ba? So nga, I would like to encourage you in the light of this passage to have an emergency fund or an escrow fund in your budget.
Digiti financial instructors, kung nadano kwa, you need to have at least a 6-month equivalent savings. So no ti sweldom ti binulan ket 15,000, i-times mo det at 6. Manunukwa. So dapat ada 90,000 nga hamukot-kot yan. Why? Because riches are not forever. What if you are incapacitated? What if natanggal ka sa trabaho? Hindi naman tayo nangangamba sa salitang what if. Pero the aunt will tell you, there are different seasons in life. Ada tiyempo't panagsagana, ada tiyempo, DJ ko na, kalgaw ko na sa DJ? When, ada tiyempo't panagsagana, ada tiyempo iti panagtikag. Do not ignore this instruction from the Bible. So, it should teach us a lesson, mga kapatid. At least no nalugi ka, at the 6 months mo nga makasurvive, pagsagsaganaam, pagpampanunutam, pangkitkitaam, no kasano ka nga maging resilient, because we should be resilient, makakabangon ka rin. Diba? Yun ang isang personal application dito. Forethought spares afterthought. Surat yun deta. No nasakbay ka nga nagpanunot, maliklikam, iti panagpampanunot nga panagbababawi, no kumangamin. Sino kada kayo kakabsat, iti kasta nga kang kanayon, no kumangamin? Mayat kumano, mayat kuma idi, no. So kada kayo agtutubo, agpanunot kayon. Kaysa dete, 35 years old kayo, sayon to ko na, no kumangamin nagbasa kidi. No kumangamin kasto naramid ko idi. No kumangamin kasto idi. No kumangamin. You realize that? That's the wisdom from the ad. Very practical deta kakabsat. Sipin nyo, isungando Kristiyano ka, kat paawatam deta kakabsat, agbaling ka nga manakam, redeeming the time. Why? Because so little time. Ti blessing kakabsat, nga makita tayo dito God gives us a season of opportunity. Just like the ant, ada tiyempo todo, ada tiyempo ti panagurnong. Ti tiyempo panagurnong opportunity. I want you to know, the opportunity comes from God. You see that? So you have to have a foresight. Amen? Now, in application mo, iti iti apo kakabsat, adu digiti ma-open tayo nga ministries. Dapat amin tayo agsagana nga maaramat. Okay? Deta kakabsat, ti application na kada tayo tati ko nakatay, parte na DJ practical, pero ti focus tayo pa nagserbi ti apo. Now, taking into consideration, deti ti challenge kakabsat, datayo amin na members, agsagana tayo nga paaramat iti apo. Time will come, nga sika ket maassignan when no maaramat. So dapat ita kakabsat, prepare yourself to be used for the ministry. Hello? Prepare yourself and prepare yourself well. Why? Because there is a time God will use your life. And if you have not sharpened your axe, namudel kanto. Hello? Malagip ko DJ duwang agkaruba lagay. Ngagpukpukan di kawayan. Taga Claveria Cagayanda. Pukpukan dat kawayan na pag-scaffolding. Kung na di nagtulag dayta, intanto nung bigat padre. Padre. Kabigatan na lumabas deti kumpadre A, kung na naging ni kumpadre B. Tan padre! Ano to Bram? Agas-asa. Ibuneng. Si kapadre, nakaasa kan, kung na ni kumpadre B. Sampay, ngamin talatan. Nasapsapa at adut mo gudilan. DJ mo ti katwiran na. Ngam ko na ni kumpadre B. Wala umuna kang padre, asaag lang. After 30 minutes, si maruno ni kumpadre B. Kadi di dumano ng di pagpukanan kakabsat ti kilkiling. Kilkiling no ka? Ha? Kiling-kiling? Kilkiling kakabsat. Nakita na ni kumpadre A, adut na pukan nan, ngam adut parpar. At anamudel nga ro, jibunang. Kat idi agpukan ni kumpadre B kakabsat, gaput kinatadam na, kakabsat nakaayayas. Tsak! Kuna na kakabsat.
Ha? Siya, kala samurai. Oh, at the end of the day, sino ti adot na pukan na? Kun nasaysaya at tinaaramidan na ni Kumpadre B. At the end of the day as a Christian, at aduntot na aramidam nga para ti Apo, kun napimpintas ti panagserbim, no nagsagana ka nga naimbag. Amoy no api nga the pastor's school tayo, tapno makapagsagana kayo. Eventually, sooner or later, all of you will become coordinators and key people of HBBC. So nga kakabsat, you should not take the pastor's school for granted. Kitaan nyo? So nga, kung da kayo, Jonel, dita Dingras, nohang kayo maka-join ti Zoom kat adayo kayo, padasan tayo tut mang-open ti Facebook nga tayo private. You should join because hanakang kanayon nga ni Pastor John Kansiak, makaumay dita. Brother Ray, mabaling nga da kayo tut usaran iti Apo nga makapag-Bible study. Hanakang kanayon kakabsat. With the growing ministry that we have, you cannot expect us to be at 5 places at the same time. Brother Enan, get ready. You might preach soon. At ni Brother Enan? Hello? Oh. So kay data, Brother Enan, agi kabesa kan ti 50 verses. Preparation. Deta ti dapat kakabsat ka tayo because pa nagserbi ti Apo ti nakayaban tayo. Ti biyag tayo hanakasla di unsaved. Ti unsaved, tilang application na kingkwa na dito yung kakabsat, secularly, about finances, about panagpabaknang, yeah? Retirement and all. At da tayo di jayen. Ngem as Christians, ti biyag tayo, panagserbi ti Apo. Panagserbi ti Apo kakabsat. Isu nga dapat na agsagana tayo. Oh. John Paul, are you prepared? Nagbasa kat 4 years, tatanalain ka nga teacher. So dapat preparado kan nga maging preacher. Oh, Lester, prepare to be a preacher. Nagbasa kat mano nga tawon tapnog baling ka nga doktor. Ah, amen Lester? Mano nga tawon ag surgeon deto surgeon deto goal mo? Surgery? Ah? Ikan consider na kakabsat ti agopera. Mano nga tawon kakabsat nga sursurwon nat agdait. Kanagiwa kakabsat. Di tabing naglakat agdait. Mga alakat test na manulo nga bulan amo magdaitan. Ngam isuna, mano nga tawan Lester? Ha? Mano tawan? Dito yung surgeon nga kuano ka 4 years. Additional 6 years. Agdait lang kakabsat. Kanagiwa, 6 years. But that's preparation. So no talaga nga right je preparation mo kakabsat, agat dakdakkel tumutlat ganabom ti masangwanan na aldaw. In an application practically. No Kristiyano ka, no agsagana ka, hamo kung kunanga, nanumuwag. Nanumo nga rod deto yun little ant nga rod. Nanumo. Ngem gapot amuta tagsagana, hana asi-asi. So uray nanumo tayo, no amutay ti agsagana as Christian, maaramat na katiapo. The value of preparation. Oh, so prepare yourself very well. Nakita yung kakabsat? Oh, dito pa nagdingding nagyo itatagan niya, talagang agururut ta panunot yon. Ah, kung kunam siguro, maaramat nagtumot nga maging disciple maker, maging preacher. Maaramat nagtumot nga key person, nga mang-coordinate, kastoy. Amen? Hello? Oh, anapay ti makita tayo kakabsat, detoy. Intay J25, ipakita man verse 25. I'd like to show you something. Deti, value of preparation, hala nga preparation nga deti pa nagsagana, but look at this. Encircle the word ants. Plural or singular? Plural or singular? People, plural or singular? They, plural or singular? Their, plural or singular? Ti kayat na nga sawen kakabsat, awan ti may sangakuton nga agsagana nga paralat bagbagina. Ti Kristiyano kakabsat, you are not called to prepare just for yourself. We are meant
to be together. Ibagaman ta kaabay mo, we are meant to be together. Awan ti loner kakabsat ti unag ti church. Awan ti lone ranger. Awan ti makunang siyak lang, awan ti kasapulak. No. We need each other in serving the Lord. Han nagbalaygi, di kiti aramid ti ita, no saan tayo nga nagmaymaysa. Just like the ant. When an ant is working, it is not only working for itself, it's working for the community. Do you realize that? Dapat maawatan nyo itang wisdom kakabsat. No nakitam takuto na magmag na, saan lang agtrab-trabaho para at sarili na dijay. Dijay aramidin na para jay community da nga ant dijay. So nga DJ ant, kita nyo di karkarayam nga ant, kakabsat, pag-amwam at nakakadwanan. Hanos to takunat. Awam makita mga ant nga deta na kita nyo. Napansin nyo saan? Tanyo, deta may sakuton. Kasi mangibati kayan ta lababo yung kakabsat ti kendi. At da mga angot-angot may sap. Maturog kakabsat. Agtsag katrabi alas 12. Ingkakitan kakabsat. Nakalinyadang kakabsat. Kasta tayo dapat. No kayat tayo't agbalaygi kakabsat, ti design ti Apo, all of us should work together. Amen po ba? Isunganod na may announcen kakabsat, dapat di instinct tayo. Makikwate nga si God. Dapat develop that instinct, brethren. Once the pastor announces a good news, a prospect, dapat ti instinct tayo, anat may tulong ko si God. Karwan, amen ko nam lang. Dapat at the instinct mo, immediate, anang atat maaramid ko. Let's develop the ant instinct. Amen. What is the ant instinct? The spirit of togetherness. The spirit of unity. You see? Ants ko na Hana ko na nga, look at the ant. Di ba? Agsaganat para ti sarili, nahana ko na. There. Big sabihin, lahat ng ginagawa niya para sa community. So dapat sika, deta aramidem, para iti church. Para ti trabaho ti Apo. Dapat no agplano, kasanla para tabagim, para ti trabaho ti Apo ta planom. Mga lakat kurso, hala para tabagim, para ti trabaho ti Apo ta alama kurso. Agtrabaho ka, hala para tabagim. Dapat panunutan para ti trabaho ti Apo, deta pa nagtrabaho. No awang peking ka, deta nga instinct kakabsat, you're not wise. You're living like an unbeliever. Nakapot ka pa dakat unbeliever kakabsat nga ti pampanunutan na para deti church tayo. Awan. Would you expect the unbelievers nga ako na dakat, deti aramid dakat para yan ta baptist. Awan kakabsat. No, they will not think of the work of God. Datayo kakabsat tinaayaban. So dapat at the instinct tayo nga kasjay. Basta nagplano kan, hala para ti bagim, hala para ta pamilyam, para ti trabaho ti Apo. Hello, hello? Hello? Nakalawlawag deta kakabsat. Amen po ba? Mga kapatid, you know what? The ant, they can carry a food, that is 10 times heavier than their bodies. Wow. Kaya yu deta kakabsat? Sister Chato? Kayam timang bagkat ti sangapulo nga tao nga nadagdagsan ng weight mo? 10 times your weight. But the ants can. You know why? Because of their togetherness. Working for the colony, not just community, colony. They're working for the colony. Awan timako na nga, awan dete talaga nga, they glory grabber, they credit grabber. Awan ka usat. Basta di bang panunutan daan at pagsayaatan di colony. So di abot, ya colony di ka usat. Colony. Colony, kunayo man. Colony. Di abot, di ayanda. Nakakita kayo di colony kuton. Padasa masagidan ta kolonit kuton ka sa total sigurado nga kutunen ka.
Ha? Nakita yung kabsat, nasakit ti kagat ti kuto na. Oh, you see? So, they work for the colony. Deto't maadal tayo. As they prepare for the future, they work as a team. So dapat da tayo kakabsat, kastat spirit tayo, kastat instinct tayo kakabsat, ikaten tayo dete mang divide nga instinct, tay mang perdi ti unity nga spirit kakabsat, ikaten tayo di jay. Drive it away from your mind. Oh. So, they prepare in the rainy season. So, they work together and work for the colony. Tatagakabsat, we have opportunity ahead of us. Let's work together. Whatever you do it for the glory of God, but do it for the colony of God's people, for the church. Diba, nagsayaat nga no kas pa rin Kristiyano kakat nalaing ka nga businessman, kunam, deti planuk nga business kat hala para ti bagik. Deti tumakatulong nga agkaroon mo ti negosyo digiti daddo mga kakabsat ti Apo. I will plan for a business that will also provide employment for my brothers and sisters. Una yung kakabsat, no, dago mawang bilyon ko takpadakdera kakabsat iti kasla deta, another aramidan data sango ta, intagwa, deta para aramid tabakara road. Unitap. Oh. Egat, agpaarami takpo ta kakabsat ti Uni High. Ha? Uni High. Uni down king ka, siya kagat Uni High. Di ba? O i-employom ti duwagasot nga tao, believers and non-believers. Ministry. Basta no Kristiyano ka kakabsat, you work for the colony. Ti instinct mo nga kanayon, di colony. So no Christian ka, ti instinct mo nga kanayon, di church. Di trabaho. Once kakabsat nga, di kita plano yo, awan pa kairamanan ti church, kalas ti kuton kakabsat nga Lone Ranger. You are on your own. And that is not God's design for you. So be wise. Hello? Oh, may kadwa kakabsat. Ay may katlo ka deto eh. Hala di jay timaadal tayo. Timaadal tayo pa'y kadeto kuton kakabsat. Amudat ag-invest ti future. Laying up treasures. Don't wait for catastrophe to hit us before we take a step. Hamu urayan kakabsat nga dumteng ti catastrophe. Anat catastrophe? Katas iti trophy. Hamu urayan ti pan nakadadael nga imayen sakbay nga nagtignay ka. Sinakbayam dapat di catastrophe. So dapat kakabsat nasakbay, foresight nga rod, ti maadal mo dito. Nawatan nyo? So, ti point na dito kakabsat, there are many applications on this. Ngam ti pa nagserbi tayo ti Apo. So nga, I have released an instruction to our coordinators ket da kayo nga parte ti team, help out. Kunat, kadigitoy outreach centers tayo, uray dito'y sanctuary, ibagak dito yung kakabsat. Make sure, amin kayo, nangruna ka na kayo ngamen, ada nakasagana nga kanayon nga 100 gospel tracts, 100 nga English, 100 nga Ilocano. Tanong, meron ba tayo dito ngayon sa Barangay 7? Kita nyo to basit after. And you should look after that every service. Dapat adda. Hanyo urayan kakabsat, nga agungot ni Pastor Jun, catastrophe na kwa. Hello? No once nga kuna ni Pastor Jun king ka, yan ti tracks. Kat di ka nakaune, catastrophe. Napanimis mo kakabsat, awan suna. Napanimis mo. Am I right? Kakabsat, maging kuton naman tayo paminsan-minsan. Maging ant pag may time. Dapat adasangan gasot nga gospel tracks. Pag titindol, success nga ro deti kaya tema pasamak, diba? Next. Dapat ada 50 nga song sheets in every outreach center. Tapno Bible study tayo, ready. Amen? Next, ada 50 dapat nga profession sleep or visitors sleep. Guest sleep, pagsuratan tinagan. Tonight, meron ba tayo? Tinignan nyo ba? Adda kan awang bisita, nakasagana ka. Tano adda bisita, 5, kat mesmesat adda jay, catastrophe. Muyo mo tunog, ti Pastor John Gabsat, talaga, makaraman ka nga talaga.
Amen? Nahadat nga sili. Next. Dapat kakabsat at dalatakang kanayon yan ti sanctuaries kan outreach center tayo. Digitoy nga illustration. Amen ba? Next kakabsat. Dapat adda ka digiti sanctuaries ti kanayon kan outreaches tayo. Digiti follow-up lessons. 50 nga assurance of salvation. Kito basit kita no adda. Kito kita damdaman no adda. Kita nyo ka digiti sanctuary no adda. Outreach center. 50 nga assurance of salvation. 50 nga growth. 50 nga 3 kinds of men. Deta kakabsat preparation. Amen. Tapnog baligi tayo ti trabaho ti Apo pa nagserbi tayo ti Apo. You see that? And many, many things more. Electric pan. Isungarod nga dapat, kadakay nga ushers, maging aunt kayo. Ahead of time. Umay kayo dito, before Sunday, before prayer meeting, make sure everything is ready. Of course, we have people here working. Pero not all the time nga maasahan because isu dami nag-trabaho damin. So, dapat adati member nga the concern na. Adda concern tayo dapat kakabsat. Adda mo la concern nyo, uno cancer ti adda. Members, do you have concern? The aunt has a concern. He's not only thinking of himself. He's working for the colony. So we should not only be thinking of ourselves. We should also be thinking of the church. Our family. Amen po ba mga kapatid? So they know how to prepare and they lay up treasures. Datayo we lay up treasure in heaven. While there is time. Ijay langit kakabsat, handay ito makapag-soul winningan. Ijay langit, di ko to, no pa nagtutuduhan na makarwaren. Yeah? Hana makapag-gatheren. So ijay langit, wala nang beer. Sabi ng mga unbelievers, kaya dito tayo mag-inuman kunada. Sa langit, wala nang soul winning. Sa langit, wala nang giving. Kaya dito, mag-give ka na. Sa langit, wala nang soul winning. Kaya dito, mag-soul win ka na. Sa langit, wala nang discipleship. Kaya dito, mag-disciple ka na. Sa langit, wala nang ministry. Kaya dito, mag-ministry ka na. Amen ba mga kapatid? The instinct of the ant. The value of preparation. Amen po ba? Okay? Ituloy tayo ito maminsan. Kapsat. Usto pela di jay. Okay? So tonight, ag-reflect tayo. Lord, ana iti naadal ko kadeti kuton. In my personal life for my future. Ana tinaadal ko kadeti nga kuton. Iti pa nagserbik kan ka Apo. How can I help? How can I be a blessing? Da kayo nga kadkadwa ni Pastor John. Nako, dapat kuton kayo. Itatapelang, agsagana kayon. Tatapelang, iso nga ni Kevin, tata nakadigusan. Kevs, at dayan ta, ipakita man yan ta, AB. Hanyo kung kunang kakabsat, ni Kevs, nakadigusan kakabsat, nagdigos tumigatan. Diretso trabaho. Amen, Kevs? Tama ako, sabi ko sa inyo eh. You see, diretso to trabaho ng kakabsat. Awan to tiyempo nagdigos tumigatan at nasapamot di boss na. Amen? Kasta, agsakbay kayo, dake nga gigan di Barangay 7. Edward, Justin, kakaasin ni Justin Drabe, kabsa talaga. Namuna tayo sut magigigam ti Mike ni Pastor John. Dukitan ni Pastor John. Permi nga marunrunaw ni Justin kakabsat. Hindi growth. Kurang gamin di growth kakabsat eh. 40 bisita, 30 di growth. Kasano mo la deta. You know? See? Preparation, preparation, preparation. I cannot overemphasize that. Pero tonight, number 1 nga dapat makita tayo, Lord, what should I do to prepare, to help the ministry? Di pa nagserbikan ka. You should think of the colony, not only of yourself. Okay? Heavenly Father, thank you for this evening. Thank you, ti adu nga parabor mo, Apo. Continue to bless us. And Lord, learning from the ant, give us the wisdom, Lord, the value of preparation. Munag sagana, Apo, ti kanan na. Tapnon tunumay, ti pa nagtutudo, Apo. Kat adanto ti kanan na, Apo. Kat there's a lot we can learn from that tonight. So nga, Lord God, bless each and every one of us. In Jesus' name. Everyone says, Amen, amen and amen.